ua tau toi panga ti al tau tianga i nei sala fai. Awa ua tau fai puea le matila ma leo wheloa. I le soifua manuia o tau a fionga manu. O lupe na whaia mai fui. Awa upu fai o le tato malo. O pa ia mama malu o le ale o ia se upu lufi. Sa mo o mon tofi ma pae ulu whanua. O pa ia lava lea i tama mainga. Ainga matama. Le usonga tu mua mapule. I tu au mala taua ainga le taima le vao fonti. Sa mo o poto. Ai mo mua no fatu lou. Ile mautofono sa moa. Le malaya le fautu ngā tani o Samoa i mulinu nei. E lufi ai le tomawa inga, ma whai ai upu o se tatu atunu. O te fatu lau atu foi, e tapua inga lau o fionga, e tamawa le atunu, lau o fionga le malo masiofu. Whapea foi la fionga suifono, suitofia, ma o tau fatua. Fatu lau foi la fionga le whamasino sili. Ma le ofisa whamasinonga. O te whatu lau fo i lau a fionga, i le fonga whetalai, e a le fio o lau a fionga le sui fonga whetalai, ma le mamalu o le ofisa. Whatu lau atu fo i lau a fionga, i le taitai o le malo, lau a fionga le palimia. Lau a fionga le sui palimia, le paia o Minisita kabineta, ma le mamalu o Minisita langolango. Fatu lau atu fo i lau a fionga, e taitai o le tuangai, whapea le sui taitai o le tuangai, man mamalo le nai tu le vaenga whaupwhai. O te fatu lau atu fo i lau a fionga, i le sau whapito, ma sui mamalo tuto tasi o le maota, le e whawai loro fo i le tapua inga ofisa silo mtanga luenga, malo, a mai se sa mo o poto mwhafonga mai le nei tu lau le aso. Ia, tapua inga si o utu malo ano a matasi, e mana tua pea lo o tau nofo talo mai me tapua mai. Mo le nei usu ngā fono i le lua vai aso. Mai lava ina i o nu o fale vau, fale wha, lalo maunga, fale apuna, manunu, malufi. Ia, o le ale o se tala i tau paia ma tau malo na e tausi, le a fo i te tausi whapepele iai. Lau a fionga le fonga whetalai, o le maota, malu. E mua, ona o tū ina atu is whamtalanga tu sa ai mga luenga, e fito i tonu ma matanga luenga o tinama Tama'itai, o nuu maanga fisotai. O le whiau au tū e whia mori atu, o ainga e nofo whialfani mwhausi ai i a nuu manuia. O nuu e whitausi ai, maalo lofa ona tangata, e whausi ai le a fio anga manlos. Ma a fio anga e mautu ma le leo na whaavae, e whausi ai se sa moa manuia. Mausali, mangafa tauli maina lona tamau ainga. O ngaruenga o mta ngaruenga, e taula i tonu i tangata o Samoa. O le whamauti noa ina lea, e mau ai e whanau lea matanga sili o leolanga. E langarongo ina ai a ainga, e whamarosi ai tupulanga talavou, saunga le mo Tama'itai. E langalango ina mao fia ai tangata e ei a fianga tu mau o le soifua, ma ia whataua ina tangata matutua. Mao le au tu tonu leo le ngaluenga le mtangaluenga, o le langalango sua i tangata sa moi vaenga o le ulanga ma le soifuanga. Mo le silifia o tau a fionga malu, o nisi neo la sangata ua na usia i tau sanga faltupe, o le afa mai anei, luafe lua lima, luafe lua ono. Ila sfulu lima masina o tuanai. Sa wha ua i lava ele malo na whamalosia ati nai. O anga fsota o Samoa. E ala inisio po kalame. E au fi ai tasi. Le whala uiloa ina o tai ala o le atunu. Mo le ati na eina o whanau laiti. Ina ia maua e tamaiti le amatanga le leo soifuanga. Lea ua whapeo na ati na ai le po kalame o le tau wa pin benefit. Mo le manuia o whanau la aiti, mo la tau ainga. La o fionga le fonga whetalai, ma le mamalo le maota, e amana ia le malo le tā ua, o le tausanga mua o le olanga, ma le soifuanga, malo lo inga.
Awaonga ma le manuia o le tangata i le tausanga ua mawai. Ua whauauina fo i le whatinoina o le Early Childhood Development Framework. Ma ua auauina nei le silia ma le se lau sui o nuu ma sui Tama'itai e avea ma parasocial workers ngole langolongo ina o whanau ma ainga vai ratu tama ainga. E ala mai lea i le ngaruenga whai paanga ma le UNICEF. O le avea o le whamua moe whanau laiti o se tasi leo atina e sili o na tāua mo le lumana i o Samoa. Ma e tū maupea le whamua mua o le malo pupuinga le whanau o le manatu au tū lava lea o le malo. Te tau i tamaiti umba, ona, saunga le mu, pui, malangulango inga. Lua, whalau ilo ina o le whatino ina o ta iala pola pui. Mo le puipuinga, ma le tauwhia o sauanga i tutonu a inga, ma sauanga whaasanga i tina, Tama'itai mwhanau. Lea ua mae o na o ina aere siria ma le 5 se lau tangata, e a onga mo whaalia i suinga le lei e pei o le whaititia o le tua ia o e ua afia, whaititia o le taiala o sauanga, whaatele ina le mamlama i sosoani mo e ua afia, ma whaatele ina le iloa au wala e whaasino atu, ai mo sosoani. O le polo pui, e na o se po kalame mo se taimi nei. Ai o se vaenga ma mao le mauti noa i le sanga le mua a inga le lumana. Tolu, o tupulanga talavou, o lo avea pea ma autu o le lumana i o Samoa. Ma o lea whaatuina, ai le komiti o le whawhautua o tupulanga talavou o Samoa. E au ai e o lātou whatinonga, o whaiunga o wā o lātou sao, mo le manuia o le atunu. O lo whauauina foi le pokalame whalau iloa, o le Say No campaign, leo wasilia ma le afe tupulanga, sa au ai mo le sili atu o le luas furu afe, tangata sa whapea o na whasoa mai manatu, o whatoa whala inga i lunga rupena ta whailanga, i le mta upu. O le vainga le malo, o le tupulanga talvou, e rena o se vainga o le atunu, e na o na ave i ai o se sosoani. Ai o la atou o ni taitai, pa anga mai sosoani i le lumana i o Samoa. Fa, o lo tu mau foi, le tautinonga le malo, e au fia tangata i le atina e o Samoa. Ma e au fia ai, ma tangata i eia fianga tu mau o le soifua. O fa maunia i fufuanga o ngaluenga whatino, a le atunu tangata i eia fianga tu mau o le soifua. E a vea foi le neia vanoa, o te fia e toi whailoa tuai ma wha mauina, i le mauta nei. Le au si ai o le tūlanga i longa, le tala faso o le pito, e tu sa ai ma le langolongo ina ma le manuia o le malo, le whiwhiringa ai leo le Tama'itai Samoa, le awhionga ia matawha, whaatino masunu tumapu. I le komiti o le malo au whaitasi, e ia te tau o tangata e ai a whianga tu mau o le soifua. O le uluai taimi ua vea aisa Samoa ma se tasi o sui e le ne komiti, ma whai loa ta aua foi, o le tautinonga Samoa i le awhia ai o tangata i ai a whianga tu mau le soifua, i so se vaenga, a mai se ai teita inga ma whatinonga o whai unga whai o le atunu. 5. O nisi neo suinga o se leni sosoani o uma o no whatinoinga. O le sitia leo benefiti o tangata i ai a whianga tu mau le soifua, mai se lautala i le tolu se lautala. Sitia le pensione o tangata matua mai le lua se lautala i le tolu se lautala. Sitia tongi o pule nuu masui Tama'itai o nuu mai le tolu se lautala i le wha se lautala. Sitia le se leni fisosoani mo le fausiena o maota malawa mo a inga vai o latu tamau ainga. A latu i le whainga paanga ma le etra mai le 5 se lau afe i le tasi miliona tala. Maua sitia ai le au whainga o maota malawa e fausiena i le nepo o kalami. O le mtafa i oe le mtanga luenga, o le sawa vali whaatasi matangata taitasi. A inga o nuu ma whainga malanga o le olanga. E sosoani ai le fausiena o Samoa manuia. Saunga le mu masili atu o na au fia ai tangata umu. Ai se a e ta wai le ainga. O le ainga o le whaavai le o Samoa. O no foanga ia e tausi ai ma whawhailele ai whanau. Au ina ai tupulanga whataua. Ma fausi ai
ma whaamalosia ai i a whioanga. O le mafuaanga lea, ua fuafua ai le malo e suia le ingoa le matangaluenga. Il matangaluenga o a inga maanga fisotai, Ministry of Family and Social Affairs. O le nesuinga e whailo ai le toe whamauina o le tāua a inga i a tina e o Samoa. Pei tai e lena o le matangaluenga e nafa ma mtai whaioi e manao mi ai le ngā lue whatas. A matangaluenga le malo, tai onu o e kalesia, a fionga, vaenga tu maoti ma vaenga uma o le atunu e au fiai tu pulanga, matangata e ei a fianga tu mau o le soifua. Whainga paanga o atinae, ai maise i lava a inga uma. O le atinae Lautele o Samoa, o le matawhaioi o tangata uma. Lau fionga le funga fetalai, whapea le mauta malu, e tu sai ma le tala whatatau al tupe, ua folosia le mauta nei, e ei vaenga le lumana i te tonu o le isis fulua masina, o le tausanga whale tupe, luafe luono, luafe mirofitu. O nisi neo vaenga o le whapea on whatino ai e le matanga luenga. Whatino ino le benefiti mo le soifua manuia, o Tama'itai, tawa pin benefit. O se por kalame au tu i lalo o le tatou Early Childhood Development ECD Framework. E le nata, o se fsosoani tau tupe, ai o le au nanga, e lango atu ai le au fi ai foi, o le mata i tu o le soifua maloroina, maratina e ina o le whanau, lango, bo mātua mainga. Ona o lea a whamalosia ai le whatino ina o le pepa whanau, al Tama'itai i le taimi ua soifua mai ai, i le tasi le lua vai aso le matua. Ina ia ngā vaa ai le lua i lua se lau tāla, ona whapea lea ona tai se lau tāla, il masina tai tasi se ia pa ia le 25 masina, o le matua o le Tama'itai. Ai ai foi ona ia inga, pe ona whatino ina ni siaki, mo mia e whai ai tui pui, ma whatu ulanga e le whanau. E tā ua le ngā lua whatasi e tūtino uma o le malo, ai maise le nei matanga luenga, ma le matanga luenga o soifua maloloina. E mata i tū ina ma wha malosia le whainga o nei tui pui, a le whanau. Whatino ina foi o siake whanau, la iti, e fo mai, e awhi ai ma le fua ina o le mamafo le pepe, e ngā lulue malangolongo su ai, fono whaavae, o pokalami nei o matanga luenga o soifua maloloina. O le ne benefiti e whamoe a mata whatino e a te sema luafe luono, Januari i le luafe luafitu. Ona e mo mia le whangai o mo se system tala whea ngai, whatino ai le tuftufaina o se leni, ma whainga whawai e ala atu le nupi whaha. E ma whai foi ona tuina atu benefiti nei mo pepe fou uma, o le a whananau mai ai ulai, luafe luono. I lunga o ai ainga e pei ona whailo atu. Mo sosoani mo le fausiaina o maota malawa o ainga, e vai o lātou tamau ainga. O le asi itia i le 2 miliona tāla. Ma o le manatu le mtanga luenga, ma le komiti fitu o tonu ai le polu kalami. O le awhalelei ati le eitu ainga fausanga o maota, ma lawa ina ia lango ina, le saunga le ma le lei atu o toa maota, mo ainga o le anga vaa i le nei whamonianga. Ua whapea foi o na whamausali, ma whamautu soani tau tupe, grants. E tuina atu i NGOs, ona o le telefoi o le lātou sao e ati nai. Ma le tautua ina o tangata Lautele o le atunu, e tusa ai ma o lātou o nanga SS. Wha, o le awha o pel po kalame o le ati nai o whanau la iti, whamalosia ai po kalame mo tupulanga talavou. 5. O le awha atino ina le National Disability Action Plan, au fia ai le taulai i le awa notu tusa, mo awa onga mangaruenga ai maise, le Lautele ina le awai atu taita inga ma whai unga whai o le atunu. O le ono, mo le manatu au tū lava, i e whamalosia le ngā lue whatasi o mtanga ruenga, nu e kalesia, paanga uma i le atina e ina o whanau ma tupulanga talavou. Ono o atu lea o sau whamatalanga i tātou poloketi ati nai o i tūmalo. District Development Project. La o fionga whong whetalai mal mauta malu, e o maili taim nei. E ono su 2 miliona 5 se lau valis fuluafe.
ua mae ona whaamatu atu I tu malo mo le whaatino ino poloketi. Ma o fufuanga atinae ua whaamaunia. O le pāleni o tupe luas futol miliona luas e lau luas furuafe. O whaamaunia le komiti e whafoe o atinae o tu malo steering committee. Ma le kapeneta mo le wha o popoina ai o se taimi e whaonga ai le special purpose account. Se ia o ia te sema le lua wheluonu. O le nefa poponga, o le ama waile avanoa I tu malo, e wha umai o la tonga luenga, ma ufa maunia, ma wha o ngata tau wai se eleni, o lo te toi. Ma wha mai ai li poti tau tupe, ma pepa wha maunia, ma le wha ngā ino se eleni. Vaenga au tu ati nae, o tau nuu ma ua usia. O tupe o TDP, ua langolango ina ai le tele o vaenga ta ua ati nae, ua whaamaunia I fuafuanga whaltausanga I tumano. Le au fiai le vaenga ta ua nei. O Paul Kalame sosoani mo aonga, Back to School Support Program. O lea watu ina atu I le se lauli masifuta lai tangata anu umo Samoa. Ngole sosoani o whanau aonga, maainga, e mana mia ta ua aonga. Mo le sila fia le mauta, tatou mauta fono, o le whainu mera la tamai o le nepo Kalame se lau lima sfutala, ua se lau iwa sfutfa afe, lua se lau on su fitu, lau whainga o tangata anu. Ua o iai le whasoa, ma e tusa lea ma le lua sfulu, iwa miliona, iwa se lau iwa sfulu afe, valu se lau lima sfutala. E se eleni, ua tuftufa ina atu. Ma o te talitonu e tusa lea ma le iwa sfulu lima pasene, o tangata anu, o le atunu. Lea ua maea o na latu tala latu seleni. E watu ai foi, ma se tua lalo e o latu uma, e le o atu I latu seleni. E whailoa vave, e tala ino au tau seleni, e o tau fono whawai. A le wha ina, le polo Kalame I laso tolus fulo ioni lua wheluono. Ua ei foi nisio poloketi ua uma, o na so lau pule me whamaunia mai le komiti, o fono whawai taitasi e pāsia, e komiti whafo steering committee, e awhiai, tasi, sosoani mo a onga skolsipi. E silia mariva sfupaseni, o tu malo wala tu inatu sosoani mo tongi o pili a onga, skolsipi mo a onga maululunga. E universite, tivet, o kolisio e kalesia, o peo piula, maalua, mamomoa, ia manisi. O le nei sosoani, ua vema sosoani ta ua mo a inga mfanau, o lo fea ngai malu tau tupe. Ua whaalia e nisi o whanau, ua whau mai a onga maulunga le tau o le nef sosoani. I le whai titia ai lea o le le mawhai, o na tongi inga pili, maf sosoani le tu mau, pea I lato whanau I awa onga. Lua, o le ati na e o whale a onga ma aseto a onga. Ua tele ni tupe, ua whanga ina e tu malo, mo le whale lei o no whanga. Mo awa onga e au fiai, fausi aina o le toe whaleleia o potu a onga, whaleleia o maota, ma whale tele o a onga pe o le ho, fausi aina o whale taele, ma whale ui se tulou, fausi aina o whale ai o a onga canteen, fausi aina o le faltusi ma potu computer, sapala ina o lau manofoa, ma isi lava mea e a ngamo a ona le whanau. O nei ngaluenga, ua sosoani I le whale lea o le sisi o manga o a onga, ma le soifua manuia o whanau a onga. Tolu, o ati ngai te tele ese o le tumalo. Ua langolango inga o tupe o TDP, ngaluenga e au fiai, a wala ngā lue tutonu o nuu, vai mapuna vai, whale komiti o nuu mai tumalo, teu ina o wala ma ai, ma isi ati nae, ua wha mua e tumalo. Wha, ua mo whatoanga ma whainga whaiva. Ua wha pea o na ave fo I le wha mua le tumalo o tupe, mo masini, ma mea whainga luenga mo whatoanga. A seta tau whainga whaiva, e au fi aiva a whangota alia maisi. Ati nae o whatoanga, lafumanu, ma luenga, o le whamalosia ai o awanoa o le tamao ainga. O te vairupeina I le anganga whaaloalo le saunoanga tari whaitau wala o fionga ni Minisita o tanga ruenga. Ono o tātou tonu mai lava le tātou malolonga o le auri.
O le mea lea o le ato e whaauau saunoanga, pe au tātou tau o fia i le tūlai lua. E whatati ese tau manga le whanau au o lo saunoa le Minisita o Tinam Tama'itai, a tina o nuu manga whasotai. Ia tu le mea lau fionga le Minisita mo le whaauawina o lau saunoanga. Ia, whaftai tele lau fionga le whonga whetalai, mo tu maina o la wanoa tu e whauau tuaisina, whatau waa ma le vai, nei aso. Ia whangata maile, tanoanga o lo whailo atu peari a nisi o tai ala o umono, wha mausalima, wha mautu, wha atino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le wha toanga mo whainga whaiva. O wha peo na ave foi le wha mua mua i tu malo o tupe, mo masini, o mea whainga ruenga mo wha toanga, a seta tau whaiwhaiva e au fiaiva a whangota o aria, ati na e o whātoanga o lafumanu, ngā luenga e whaamarosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nese e leni ua sosoani, i saunga le mua tau mafa, maua ai tupe maua, o whaamarosia ai le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, mati na e Lautele. Ua lango ina foi, e whaamarosia o ngā luenga whaafale langa, por kalame o komiti o tina, ati nae o mea tau lima, maisi ngā ruenga tau tamau a inga le nu. Ondo, o ati nae o pisinisi laiti. O so soani tupe o TTP i pisinisi laiti, e ara li whale leo ngā ruenga, whawhai pisinisi laiti tutono a fio anga o tu malo, whatupuino a wanoa whai ngā ruenga mo tupe maua, ma wha marosia o le tamau a inga tutono nu. Fitu, lango mo tangata e iai mana o ngawhapitoa, Chetsi. O sosoani fo le TDP i leo whaina, au fia ai o tangata e iai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu ono fua whaatawa le vale, mo isi mea whangaruenga sosoani. Lango i mana o ngawhapitoa, mo po kalame, whamarosia ai le au wai o tangata uma, mo anga wa atusa. Valu, o anga nuu tālonga matangata ta whamoi whafu. Ua lango ina foi e tu malo, le whaso ina o tu manga, masiva wha Samoa, au wai por kalame o le tuto tasio Samoa, whale leia o malae, mea tau tālonga maasani o tu malo, ati na e tau turisi ma pisinisi tutono nu. Iwa, malo si anga whafowina, mo saununinga mo whaalavilavi whafosei. O whaonga ina foi e nisio tu malo tupe, mo di la, solar lights, whale sulfai mo malutanga mo nuu, mati nae e sosoani tapena inga mo whaalavilavi, whale natura. Se fulu, o isi i o tiute, mga luenga langolango o whonu whawai mo mtanga luenga le malo, ngā lue whatasi ai le pūlenga, whilaua inga i le whanua o le LTA. Olo o ngā lulue whatasi le whono whawai o nei tu malo ma le LTA mo le whamma ino ta whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo, le maua se laisene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whatu ulanga a seta e mana o mia mo le whatino ino o ngā luenga. Lua o por kalame o mo ngā luenga whawai taimi, lip. O le neso soano i tu malo e ala atu i le whono whawai. Restala ino ala atou e fia awai, whasala lauina o whamtalanga, mga lue whatasi ma le MCO. O lo tu ina tu foi e le MCO o onga, ma le whamalosia o tomai, mo tu malo ma le au whainga luenga. Tolu, o le One Comment Grants, OGG. O lo o lango ina foi e whono whawai, le whatino ina o le OGG, e ala, ele ngā lue whatasi ma onga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala le lei mo le whasoa ina le lei o se leni. Wha mauti noa ina, le whaonga ina le lei o sosoani, ua wha maunia. E tu sa ai mana mata upu, sa la ngā mai se tasi o sui, ma malu al maota, e wha pēa ua aia ina, e le mata ngā luenga, e polo keto e tu malo tai tasi. E au pēa o na wha manino, i lalo ta iala mati ina e tu malo, e i lava polo keti e manao mia. Ona wha malosia e le komiti, lona wha tino ina. Ona o se wa ai tau lai e manu i aila tunu ua toa, mai tau wina e pei o le manatu,
sa faa tuina mai ile se lauli masfulu le o fasa fua atu mo tangata uma mai foringa mai atangia mai ele ilangolango ina inisio sui mamalu le tuina atu ne se ele ne sosani tua ile tunu ile polenga e fale ina mai se tasio sui malu fa tau ile va ia le le o tai ala malu puia o se ele ni malo ia malia fenola o fionga de minsta o lo ia fa ula ve ma le sui o fale aluko langa sa o ia sa no anga le sui sa no lo fionga sui ma Hello, fionga from Tali 11 no. After te lo fionga le minsta. When ta o la sa no anga fia batu fo ise manato nei sui. Monia au sa o ta uale ma fo anga. No fa yel tala fa pe ua. Tele aya ina ele authority ia fa anga yo ingo ati na e tu malo. Malai sa ona fa tai we maua mai ai asa oina le sau noanga se fam talanga na ile falling mai le langolango ina se lauli masfu ale langolango te le fa aftai ele fina ngalo le malo le pito na laina amatule la o tu lalo onan fa peo le se lauli masfu back to school grant fa tupe mai el malo lan talo tupe tele ia e pe toya apa tu tupe ale fon fa vai ale to ati nai le to faya ni lato lo keki project e mai e ni lato ia pe fa se inga no va tour ole ye ni ati nai fo ne income generating lo no luai lo se manato no eta ua fa ftai wa ni fo ilani fa te inga oni prokalame o tu ina to le authority o lo o fa pe la mo mai se income ona na eta o ye ni fuanga ai le ni le ani po kalame o tino mal termine o loai o ye ni tupe o mo o ye ni ni ava no e mo ni tupe termine le o tu fa longo tu fa te inga le voina faile fa le nga pepe na fa apela a failo fa le nga pepe ye o ye ni se o mai e fa tau ele ai to fo e to ana tina malato iene yo isino te o pote man na oni yo la sa o mana o ye ai o never pena tawan ona fa sa ni la fartine po ni marketi po never pena fa yon fa tau ia me to tino nei ma me tam fainga nei tina Tama'itai re ngata fo tina e fo mali me tau business mana ya tu lalo mai o do fa pe mai mana ya a fa pe ni la sole alu fainga faiva ia fa se marketi mo mai o fa te ingana tu inatu a fa mo le esa ma fo faule te esa lauli masfulu fa sa ina tu ai la nga fa lalo la va lo fianga fa fatai fa fatai mo sul fa la ia o ia malia fenoma la val minstalo e foi lisi fa la ver sur tu fanga tu la melo fianga ile sa fa pitu Patai tere mo la no ona e te wainga la umta upu male suyo fale alupo o le siliatu mal falo alo e fa mala malama fionga ile minsta ta wotele le mta upu le e o yela no fol sanga o le polokiti le o serauni masfulu le ua samnol minsta polokiti e fatula ia tu el malo ison ise finangalo e fatulanga fasafua ile tulanga wa mo le tunu pe le sata to moli mawina ele natia o nisi o tumalo wadu mai le tupele tau sanga fa tupele fa ngasoro nei ile fa so se lo limas fulu po le la fo ale nganga o lo ofia malam lama ile fenga fa baile o le au mai ele malo o se por kalame e tulanga wa umai ele fatinonga ilalo tupe o fono fa bai pe o yese fina ngalo o le malo le la tatu nga ia tu le talo le tupe fo po le ani baenga o le na fa so e tu watu i tu malo Polani pasene e ono fa ava noa mo mta ukula ia e ono finangalo le malo e fatino le tulanga wao ona
pe fo ona mali el saunoanga sui mai fale alupo le ye me ye ta o fufuanga falta tanga po annual plans a fa pela o fatatia e fon fa vai ala to fufuanga molta sanga ai fa forse ia le memoria to se por kalame al malu fela e tatiai ia fufuanga ia le foi la mana ia yo forsanga I vaenga ese o le atina ele o fatino e tato tu malo o le tulanga na fia mala mala mai pe le tawona fa vano se paseni o tu pe va tu ai tu malo ai ese fina ngalo le malo mo sana por kalameawa ia na fa nga ile o le paseni na pe a le fa nga ina foi ia em fa ya na fa wa ai mo fu fuanga o fa tatia e tu malo ai fa forse ia le abatu se por Siapo Lautele malo le tu le fia mala mai la ocean ia ua faafoga lau fioga le Minisita tu sal faula vea fale alupo ia faapea foi le sui o lo tofao ia faauau saunoaga lau fioga le Minisita tai lau fionga mo le avanoa le pea si o tali mua tu le fionga le sui o fale alupo mo le silafia lau fionga le sui man ele a tose lau afe na alu le tose lau limas fulo le tau tumano ma tele ye o le se le ni na sa o mai faatino ni si polo ke tipe ona e taua na lava la e sa o le tau tumano ona ele to tele tangata o lo ia le tumano e fainga la so nga e fa sa o I fale ata ma vai maunga ona le to tele ai a sui o tatu tunu o no fuai o le silafia o le ave ile o atu la nga ile kapenganga le o le fon fa vai e ai inisio vai nga lo ta pena ile to mo waile o niso seleni ai ro le ta yala tuai le ta no tuai o le ta yala fo o le la ta pena o le de si foi financial year ma o ne ta yala e tau la vanta pena le business plan le tumano ona o mai le tono le committee o I foi la committee e va ai foi le si le committee le ave il cabinet poni sailing poni ni company poni business e ale tau on fatino ma e tau foi ona manuia ile tu malo ia ona o mai le tato I sa e pe ona e sauno ia mo le silafia sa fatino la vai tato fainga malo ia nisi foi benefiti na manuia ia tato tina wa le aso le sa fa o e ta ia o fio la te lai o me fi fa sa ia ma le lo fio le Minisita lo tu lai mai sui lo tu fa sa noi te dei lope o ese me o le Maria ile Minisita e winga I le vanga le vala le sa o langa inatu I por kalame fala o tele malo e tu watu mo fono fa vai wa ele mautino le na mea ale o fu ia e le fa nga ino o tupe o le la esa no mai le fatatia po le afatatia ia fenga fa vai ele talo le tupe fo le la tato pasia ai o se me tau na mautinoa ele o se me le fa nga le tupe e batu itua o fai e fuanga ai toi fa fu se ele batu le si por kalami e tau na fatino ila lo tato fun fa vai na pa wal na o le vala le e fia mala mai mo le anga I ruma mo fuanga I tu malo ia malo faftai ia malia fingola fionga le Minisita lo tu le martai tai malo sonia tu le tau pure le Tali al Minisita tau file leile saunoanga e au ele mtau pule o le ia ina le malo o plans o manafata tia ele fonfa vai le fo e wi mai ele saunoanga le fionga sava pito e ma fai le pule government back off e no popole le upule na sa o le ia no o taiao front page mai volo observer government back off ya e tauan tato pa tete le tisi lauto o le malo e ona le poloketi ai la se tangata siri na malo silo na leo ti mai ma le leo fa manatu inu ma fioanga o le malo o le mafuanga na laina li liu to low level upule urgency le malo e faile mele o back to school e lo na mafuanga te le lava
ua tatou tulalata i le taimi e faaiʻu ai le paketi mulimuli o le tatou miliona muamua le nofoaiga lena uma nei to ai la ia te tasi tasi ma le valu le te toe vai lo tatou fufuanga fa te mo tasi tasi ma le lua inu ma fioanga e fa ta tire lima se la mo tupu se fa pale ni uma le uma sa fai o le vai la tatou ma lo marka peneta wa uti le taimi mai le ma fai ona tope lau ai tu malo le fa nga ina le tasi tasi ma le lua le eto toru fa ma sina le toe ma fa lo ka peneta o le a se fainga po se poloketi e vave ai ona whaamatu le tupe leitua. Ia sauro la tari mal fautuanga le ana mai. Tātou whaia se feso soani moa onga whanau. O ai manui ai, tamaititi a onga, mātua, tangata uma, o loo whaire sao. Toi whaia tamaiti lao. Ma o ina le mafuanga na laina whai loa le urgency project lea, back to school. Ina ia laungata sia uma, tangata uma, e a ngai e whaafailele tamaiti mo le toi fo'i lao. O le mele sao no ele fionga le sao whaapito i tūlanga o whainga whaavai sao. A leu sao no atu le Minisita, tātou whainga whaavai na tātou ama Tama'itai. O lo lima teita inei fufuanga aluaru mamao o le tātou ama whono whaavai ta itasi le tātou watunu. Ai awa ai lo le malo in tūlanga i ta tauna sui sui. Sui mo mele lei, ana o atu la le taimi nei lei whaamatu, o le tātou back to school. Hape nei o le tutu lou lava, o le sao whair tupe lei. A le la pasi le vai aso nei le si 2 miliona i tono le paketi ai nuu mai tu malo. Ma fu angala nana lai lona li liur to fa. Fai le awala fa matu va ve tu pele ia launga tasia le tunu. Ai fa vanga vanga le amatanga fo o le me sa o la vai. O tu ai le tato fata bili ono le tulanga. O le fatu atau fata itai nuu mafio anga tato poloketi. O le build up le capacity ma le awala ma le to mai io tātou tamata. Whata i tai o mai mea nei tātou whaiatua. O la le me whai le annual plan. O la le whaasoa ba aitanga te whainga luenga. O la le mata whai o i whai tātou langa poloketi le mea ma le mea ma le mea ma le mea. E wala te mai tau atu le saunoanga ai au. O le li lifa le tūlanga mō tupe maua. Io e. O le whakture nā o le tātou plan fōre la whai atu. E te tauna i eise vaenga tupe o le tātou 2 miliona lea. E tātia e mo commercial project. Me la leo toi fata valo le tupe, ia toi maua le tupe. Ma lea e sao no atu ai le Minisita. Hei taunu mai whainga whaavai fauna le tato malo. E na si sira lo laia, e le alu uma le 2 miliona i te tonu le whaatula ngana. Ua na o polo keti la valeta te vai menen whaalu le tato miliona. E ta tauna vai le malo, ile me toi maua mai e tupe le tu malo, ile si whainga fau. Ma le wala na o mana o pe fa ma malama. Al tulanga la vai le whaatatianga o whainga wha vai le tu malo, ia whai. A le foi la whaatatia tu le malo, isi whainga wha vai. E sila ai tu malo. O ila e maua i tupe maua. E le whaapena na tatu o e whau isi mea e le tulau lava. Overall, country as a whole, e manuia. O ne flow la tinga eno atina umanei. E tatu olo e mea tau commercial project. O ila na le e mea, e e pisinisi le tu malo e taun whai. Piriki falo loa po au manisi mea ati na e ai farsu isu i au mai si mea. E se i tatia le tūlango leo o mai ele. Whainga wha vai fau leu sau no il Minisita. E ona mana malama lola i o isi tūlanga mo le ngaso longa i lumole. Tato ngā luenga. Pero tu e so ni atu le mal wha lolo. Malo whaftai lau whionga te te malo. Masalo leu e tali le... Whionga pōpitalai. Ia. Se on sai mea lau whionga i le Minisita o Tinam Tama'itai. Se tu atu lava noa Minisita o tupe. Tu la mea lau whionga le Minisita o tupe. Whaftai mo lewa noa. Le ia pia fsosoani ai mata upo a fsilingia. Le tūlanga lawa ia le maainga i tātou pātinonga o tātou tupe, ma le managing o tātou tupe. Tātou taranoa tātou paketi. Iwa su tasi tesi malwala miliona. Le anga approve kako paketi talwai. Mol wha moe moe tātou wati na enei. Mai ai fol tau sanga wha tupe. Te le tupe o toi. E le se maainga le lei. Le te leo le tupe. O le ale ata nai moli atu. E le o mana o mia. E peo ina le wha abai ai ia. Tama'itai ia le malo. Po le ale a wala e babe ai. O na wha matu o atu le tupe.
ma toe taʻamilo le tupe lea i totonu lava ia o le tatou atu nu e tusa ai o le fuafuaga e pei o mafuaaga ai o vaʻutulaʻi atu ai laua fioga le fofoga petalai e faapulapula ma fesoasoani foʻi i le mataupu o loo faatanoaina ma le faaloalo Malo faafetai lo fionga le taʻitaʻi le malo le fou saunoa lo fionga le Minisita o tupe ia manino ua manino uma le vaenga. Ia tula mai lo fionga le Minisita faauau saunoaga. Ia faafetai mo le faauina le tala faamalulu atu i le sau faapitu ia o lea te leʻi o atu i lau fionga ia a le ua o mupue toe tali mai ia a le aua uma le tali mai le taʻitaʻi o le malo ia ma le sui taʻitaʻi i lau fionga ma le faaloalo i le polenga sa faaleoina mai se tasi o sui mamalu e fatatau i le vaoaʻaia lelei o taʻiala ma le malu puipuia o seleni o le malo o loo tuina mai ati inaʻe o tumalo e fe faailoa atu ai ma le manino e faapea o le ipoti loo faagaina ai seleni o tumalo po o fono faavae taʻitasi e tuuina mai i le matagaluega mo la latou suesuega ae lei tuuina atu i le komiti faafoe steering committee le aufia ai le fitu o Minisita ono sui mai le atunu ma le ova mai le sefulu o fisasili o matagaluega lo afia ai poloketi faatino o i tumalo taʻitasi ama e ona iloilo le komiti faafoe ona ave lea o le lipoti le matagaluega o tupe mo le iloiloina po faamalieina vaoga tasi ma aiaiga i lalo o le tulafono o le pulega tautupe o le malo o le Public Finance Management Act o le nei faiga e aofia ai ma le siati o le ofisa suʻetusisili a le malo faatoʻa pasia ai lea o le lipoti ma mafai ai ona faamatuu atu loa nisi o seleni mo fonu faavae taʻitasi e lea laitu o te talitonu o loo mausali ma mautū taiala o loo fagai o ai poloketi o loo atagia ai foʻi le pulega lelei good governance ma e lē o alo lava le komiti i le ata o le laau i le faatinoina o latou tiute mo le silafia la o le mauta mamalu e tusa ai ma taʻiala o atiinaʻe o tumalo o lea ua i ai vaega o seleni ua faagaga ma le faatinoina ma le faagaioina o nisi o pisinisi e faafaigaluega ai seleni o fonu faavae auā le toe mau ai o nisi alagatupe faaupopo mo i tumalo taʻitasi i le agaʻi luma i le amata ai o le masina o iulai luafe luaono e tusa ai ma le pasiaina o le tulafono o atinaʻe o i tumalo o le a faapea foi ona see mai le polokalame ma le mataitū o atinaʻe o tumalo ma le matagaluega le pulega o atinaʻe o tumalo District Development Authority i le polega ni tuina mai foi faapea le tele o galuega ua tauaveina e fono faavae o le taimi nei o lo faatino lava aoaoga a aufaigaluega o fono faavae ma komiti ma nisi o matagaluega le malo latou te galulue faatasi ai o se tasi foʻi lea o vaega o loo taulaʻi ai le auaunaga o le pulega o atinaʻe o tumalo o le tuuina atu lea o aoaoga faifai pea mo fono faavae lau afioga le foga fetalai ma le mamalo o le maota faailoa atu o loo faagasolo lelei pea e tapenaga mo nei suiga ma ua maea foʻi ona faatulaga le aufaigaluega ma le pulega o le suiga atu lea o le pulega o atinaʻe o tumalo o le isi lea laasaga tāua lea ua faamalosia ai le pulega o tumalo tali atu i le faaogāina ma le puleaina lelei o seleni a le malo ma le faauauina o le lagolago i tumalo mo le ausiaina o atinaʻe mo tagata lautele ma atinaʻe gafataulimaina lau fioga le foga fetalai fiaui atu se faamatalaga i le auaunaga o le ofisa o foi numero faamauina i le latou matafaioi e tauala le saunia o lipoti esese faailoilo statistical educator e lē gafa i le tamaoaiga ae maise foʻi le soifua lautele o tapenaina ma le faalauiloaina o masina tuata ae maise foʻi le tausaga taʻitasi o le upu moni lau afioga le foga fetalai pe a lea seinoa ma fainumera ma iloiloga tapena ma sauni lelei e lē mafai lava ona atoatoa le tapenaga o le talatupe ae maise o taiala ma faiga faavae o lima taʻitaʻina ai atinaʻe eseese o le tamaoaiga tainane foʻi o le soifuaga lautele o tagata ua aofia ai ma le tatou taiala lona lua ma le manual
Male manuia Lautele o le atunu Pathway for the Development of Samoa mataiala e vaenga maoti ese o le Tama'itai sector plans. O lo wingo famtalanga plana le nafakauli maina le tapena ina o famaumaunga e peo li poti o le Tama'itai GDP tupe o le malo government finance statistics i tuata matausanga taitasi e fisuia inga o le tau o loa inflation rate ma whailo ilo le whaafitaua inga o loa e alfa inga o tangata ta whao mai moa mai fafo manisi o li poti ma sina taitasi e le mawhai lava o na sila fia le atunu ai maise lava o le palemene ma malu e fisuia inga o pasene o si itia pe whai titi ai fo i nisi o vaenga ta ua uma e pe o tapisa i nei le maota saunoanga o suri ma malu o lau palemene. Ua le ngata i lea, au wha maunga e winga, le whaitau au whai o tangata tūlanga tau au aonga. So i fua malolo ina, a wanoa whawhainga ruenga, mativa ma le le tango lima, ati na e o whatoanga, ati na e o pisinisi tu maoti, ma le ano anoa e o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tū whatasia, ma whalau iloa, mo le sila fia ma le au whainga, ma le whaunga ina i le atunu. O le tele o whamaunga nei, o lo ua whaunga ina e whaavae, ma mata i tū ina ai nisi o taiala o ati ina e o tū malo te tas. Ta pena ina, ma tū whatasia e ana whunu whaavae. La o fionga whonga whektalai, e ieli tal tonunga, o le saunia, ma le ta pena ina ato tua o nili poti, e le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafoe ina o le saa le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e folta pena ina, ma le saunia le lei, o taiala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli mai na ai, ni fofo o whawhita auli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soifua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. La o fionga le whangawhetalai ma le mamalu o le panemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga, vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whalapo le pitonga tūmaoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao tāua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua ngawhatauli mai nai, le saunia ma le tapena ino nei li poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalu le atunu, Samoai, mai lau whainga ruenga tutofi o le atua, matua tausi, pūlenga o li ima whaipule, tina ma Tama'itai se ia o lava i whanau, ono la tau sao tāua, i taiala i suenga, o whaatino ma savali ailo o tau maota malawa, mai lea taimi. E foli taitonunga la o fionga le whangwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau. Ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali leia pea le angai atu le whainga luenga i o tau maota malawa. A sili ai ona tāua le tuina atu, tuina ani, o whamtalanga, whamaumaunga o pito sili ona sao, ma ato o toa mo le whamoe sili ma mea lelei. E tāua foi le sila fia e lau o fionga le whangwhetalai ma le sui mamalu le palemene, ai meise le whaafafonga o Samoa nisi o ati na e tāua, ua fuafua e whaatino le tausanga whaltupe lua afe lua ono, lua afe lua fitu. Ma o le asa valia e le atunu, tusi na ingoa le lua afe lua ono. O le nei ati na e wa mai alo na vaenga mua, e pei ona savalia ai e le atunu i le masino o mati se ia pa ia me o le tausanga nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa, lua le ngaluenga autu, le a mata atu le masinga oktopa, se ia o tu le matanga se te mal tausanga nei lava. Pe foi ona sila fiela o fionga, sa fa leo mai foi se tasio manatu se tasio sui i le national ID. Mo le sila fia, o le nipo kalame sa amatainga i luafe suma leona. Ma e o mai le raval taimine, e le amatainga lava nisio fufuanga. A o le nei, e le o na malainga le sila fia, o le nei ati nae, ua mae a fa maunia, ma ua amata fa ngasolonga nei. E iei foi le whamoe moe savalia e le atunu le tau whai o le nei tau sanga whaltupe. Ma o le stala alo ia o le atunu. Ma o le whamoe moe, e whamae e le tūlanga i luafe lua fitu, i luafe lua valu. Le stala o whamau maunga tā ua soifua, whawau pēr le ngaluenga o le stala ino o pepe whanau, tangata ua mani leu, whaipoiponga whapea ai, ma vai tama whaltula whonu. Ta iala mo ati na e whainumera whamauina, o le whanga solo fo le nisi tapenanga, o le taiala mo le atina e whainumera,
mo le vai tausanga lua afe lua ono lua afe toltas. Whamawai ai lima taitai. E whaavai ma lima taitai na ai mana onga o taiala mo le manuia o tangata Samoa. I le lua afe lua ono lua afe toltas. E pei ona whalau I loa aloa ia inai vai aso watu nai atu. Lima, I lo longa tu la fono whai numero whamawina I lua afe su lima. O lo whanga solo foi tapinanga mo le toi lo lima. O le tu la fono au tu o whai numero whamawina I lua afe su lima. Mo le una ia o nisi o vaenga tā ua e whalilei atiri ai le au au nanga. Ono, whalau iloa nisi o suesuenga. Ua fuafua, whalau iloa nisi o suesuenga la tamai. Sa whaatino le ofiso o whai numero. E au fia ai le suesuenga o whatuanga luafelu. Luafelu o lima. Suesuenga suefua maloloina ma le suesuenga Lautele. Luafelu o lima. Ile maasino au kuso o le nei tausanga. Lau fionga le fongo Tali e ano noai. Nisi o ati na e mawhauau pea. Ina ia whale lea ati le au au nanga I le atunu. E au fia ai le whaunga ino o tenkolosi, a maise le wawhianga iai ma o tātou paanga, mai whafo. Ua mau ai le whamtalanga, a ua si la fia fo I el pa ia ma le mamalo le palimene, ai maise o tātou atunu. E muli ai e titi le tāua. O whionga le whonga. Ia, maria whinola o whionga le Minisita, o lo iei le whau la vea, mai whale atu tō. After il a fait un moment no after il fait un il est ministre ça m'a fait le tapenanga et ça on a opéré le sili on a after il va en aller au foi no mela fa mawina le au si le fait le parlement mal malo yeni le ta au le sao o le mtanga venga nei ya tina ele tu le ana lai on fa le lima sulta la ko le na ia moni na ia tato mos fai ngo mera sao o le la fai o tato tangata e mese le melo national ID ai o le mela le fifa fsile lo fiong il tupele tu malo le sa esa no nei Public Finance Management Act ta huwa tele meia ta huwa tele ai le po line tele fa fi ta u ye nei tupe ni tufane le ngata li tofu ia o isi mea o tupi ele loa, ia o isi o peite I whalua, ona o le whatanga o le mele mantua le Public Finance Management Act. E whaasa na tala I tua ni tupi te tele na tupa whape I tua. Ia o le isi vaenga. O le mele tata noa I ne usile le inflation rate, le taha ua o whainu mela whamamawina. O na isi la fia la o fionga o mtanga luenga. E le tala fia ngai le inflation rate le nei. Ma le tau se fuanga e mo ISS la titi me e lua ai tu sai connect o le si le average o le si o le real o le me a tong o le me la le si le fiunga o a tonu wa kutsi e con o basket le average mai tau tatu o loa mana tua a fai o ofu mangai mea ia kai fia ka masinga ka fa ka so ofu o isi mea, o tau sirifia, o makua pa ure quality kele o loa. Ia ka se furu lua se furu koe ngasa I mingi SS, e lingi SS, pisupo SS, o mea la ia, o lea kosa I lalo e mea le quality ka o mea, ala umkwa ala maurunga le ka o isi mea ilunga. E ka ua ua mea kilo I tangata. No wha se inga leo tangata ia fifa soani mai a tatou. O le wha pea, e kasi pa single inflation rate o Samoa, ai le roa, le reality, o kaka umkao se fonga. Ma le wha lava, haftai. Ia, o whaafomai o whionga le Minisita tu sa I o whau la vea whaleata tonu. Ia se on saitasi ma lo whionga le Minisita le o fo e le whau la vea whaleata lua. Se tu le me lo whionga. Ia, whaftai tu la vea lo whionga le whonga Tali. Ia, desa tu la vea se I whamae a mai le saunoanga fo e whionga le Minisita. Ia, pe ua mawala o avanoi I de whaenga lea. Ona sa o tele whapea tu tele au polokeki whaatino nei se lau lima sefulu. Langolango ina, marifia le se lau lima sefulu. Paul mea sa au popole ai, o le handling o tupe nei. Mor sila fia. Ina ua tala el mato I tu malo le tasi tesi ma le 5 miliona I tua. Cash. Sa iei ala upole ngai teime whiawhia I se le ni nei. Sa iei la I o le anganga. Pele iei a sisi au wala e mwhai ona whaatino.
pe a whapea o te tele ni se leni whapea e tau na tufa. O le si mea lau fionga. A ye le taimi e te tele e whapea ni tupe ua tala i tua cash. E ye le service fee bank. E mawhai e ona chai ia le tu maro. Te pia mātou, a whē ni mase lau tupe bank. Na maua i le hene. O le withdraw i ngau tupe nei. A le nganga lea sa tau mawhai atu iei. Pere ia sisi au wala. E mawhai e ona whaatino. Ia aua ne i mama. Aua fo ina i ese whane tonu. Ia ai meseri tu whaina o se leni nei. Ia malefisidi lau fionga. Po ua umatuna a Kuteos report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona tua e maitua lesi vae ngā tupe. Ia ai lea o lo o whasoa tupe. Ia pia lea nganga lea lau fionga Minisita. Whaftai mo lea wano. Ia, whawhongbaua lau fionga Minisita tu sat whaula vea whalea te toru. Ia mali whaula vea whalea talua. Tu atu lea wanoa tari fwai tau lau fionga. Ia, whaftai lau fionga whang whetalai. Au pea ona whamanino ni sio tūlanga pel tu whaino le se leni. O le sa tā pena le matanga luenga se system. Mao nei system. E le mawhai ona e tala whaalua ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa i whapalani i whasamoa. Ia ai mawara i taimi le siati e leo whainga luenga. Mao nei system. O le system le sa whaanga e tala i tua le tupe. E li whapeana manual tala inga. O le nei system a pete tala mai whale a lupa e sa uto e tala i lufi. E fiki i le system. E le mwhaina e tala wa umana e tala. So la asa le lei ale system sa tu whainai le se leni. Ma e leo e fo se po lenga mtanga luenga. O nisi vaenga pe o me no uta ua nei sa o le ngoe whasa mo tan whapalang. Ia o nala e le maua le system. But al taimi le meno check ai e lau whainga luenga. O na e mauai. O le fo i la ua o to e whai e lenga luenga. E to e wha fo i mai se leni ia. Ia. Mo si la fia fo i o se leni nei ave tu malo. Ona o le ta ua whapea e te tau ona ave e tu whapea whainga le whai e le statue o lato se leni. O le tato whonu whawhai, isa NGO. E le eise pitanga. O le whangaanga mai se leni e te tonu o le watu sa o le se leni. Ma NGO se loa tu ai lava i lato 1.8. Whai e o lato fufuanga. Paualea. O le tapenanga le sa whai, sa tapena le mitanga luenga system. Ia ato toma le e whanga ino se leni. O le inflation rate, ia. Tal tono to valau tu la fionga le ripu le mai. E ova ma le lua se lau kuts. E fatino ele calculation le. Ma ele ma fai ona e sa uno mai na le moa. Vai moa. Ona le tele o isi kuts. Service o lo fa na fai il ia ki ngā ingol ka kōku umale ki ingol mano. Wai le ma fai ngā mese inflation rate whapia. And in reality, on kwa kam la. Ia, mal whala la. So fitalai ko se ava. Ia, Maria Fenor fia la fina ngalo le sei tu atu la vanor tai tai maro o tu la mai le fio le tuna. Ato goe fix mo le mata le vai. Le mata le vai o tatu ID. National ID. A sa o le national ID. Sa o matunga lunga e tot sa no mai ai. O lo ta oto nei a o le ota. Ma le ofiso pa mamonga ni tau whainga o tato national ID. O ma voina ami wha rua wha toru le ota
tope man melea tope man melea lango ia fa vai yai letinga engole tunu ale tot sa no mai sao ele se uma manatu ia tot sa no mai ai ata tauna sa o le le tato national ID man mela le o tato tala fa taula le fa monga sa o le tunu e o mai le so le lava tatu fa pene e se fa monga fa nga palota e se mele I e se fetuna inga uma mare tarito nunga le ala na fa nga I le malo le lisio fa nga palota a paulo lisio taula tala mai ata na laina ma fu na fa nga mele le sui mo mal on sai mai e fa mautu mo lua fe lu furvat de sa no mai le ota e o tu ina o mautu le tato system e ma wa umaya le accuracy o me to te atunga lumai sa le ele se ai onol minsta e se le na mata fa yo ya le la ngai mersi ingo ta wo lo am sa ti si fu vongo le la o mal tiute ma le sui mo mal ku mai ko kongu le miska la ka kari la makanga le ase yo ku ile ka wo lo le kulango ka ko price control board e ma o lo yo kiuke o ka ma vese kiuke mama lai ai awal fa pur sala lau mai lango le ka fa mama lamar me o mele sa no mai ai le fio mai sui fa le tasao langa taunta to fa etete ile handling o tu petele nei ia le tato fa te se lauri masfu o me mo sa no mai foi nisi sui mane pa to ya lo backpack mele to pa wal pack le to kol pack hand ia ai on sa o le fa solo tu lava le fa moe ina ia ala tato fateitai la tato fateitai tato lima suta la mentu feo ia la la nganga mo wai o mele sole tu fesiria le to la nga lima suta lan tu na ia se o ngal mele tato fatu langa tu nei ele la titir mela ya mol tanga ngo fa momonga awa vol tato national ID le e mo wai la palota could be help you on your travel or le fale mai it's a national ID mela ne sui mal on sai mai avela banor sui mal sai tau fa mamla mai ana fa la o nam tanga ai nei te o fele terna fiul minsta ta o vir ya malo faftai ya la ya e flat tol sa no ngale fionga vale mia as pulsar la le o le fionga minsta o la mta fa yo ile ila mta ngal fa mamunga ila to le fa yo le mele am calculate le fiche le le fsi ele o si tu lang ai no fionga minsta ya ta ti fa le mele o le lima suta la le na o te ofo pa fa yo sa nganga le anga le fa lima suka la le ele mo ta to le fa no mele le la tala il te mi te le o le ma ma ta ilon fa fo mai mele o le national IT ele se me fo mele o le vanta pena mai ma fa la ta mi rico ma le puli ia se tu la no te ta malo ia amai tu le upu pur sala la te fa fo mi pur sala la ai fa ma bien fa ya wa lo fionga fong fitrai ia o le mai ta watu le to tu lai mai le fionga ile sui o lo tu fanga e se tu lai mai pola se ia fa tai lava mo le no o le tuli lo lava o le mal malama o le ua ilunga lava o tupe nei e fa awala tu e tato fon fa vai le te mawa tu le saunoanga le minista ile fa so le na lo i se la uli misfulu tu sa le limas full ta la national ID o le sauno mai ale minsta o le senga o le fa so le na o le limas full ta la na fa le vaenga le o fa momonga mai na muli ta ia tu la fono o le fa nga ina o tupe fa so fa pe ana tato wo mai le se launi masfulu wo sauno mai le minsta o le senga o le fa so ma le tufa o se launi masfulu mo a onga ma le limas fulta la mo le national ID ona o le tupe le se launi masfulu o le tupe o tu inatu i fono fa vai a o fono fa vai
o NGOs, o tino e tua atu o le malo. O lona winga, atu loa, i le tupe lea i whaalapo tonga. O whono whawai, po isi whaalapo tonga i lea, awe e le whasoa. I ona pule leo lātou, i le whasoa. Nā paua lea, lau whiunga le whonga whitalai. Ele i loto whono whawai. E whasoa se lauri misfulu. O le fina ngalo, o le malo, e whao ngā tupe a whono whawai. E tufai, e se lauri misfulu. Nā paua nā lau whiunga. O le pōlenga, le foi sauno mai e isi sui. Po o muli ta ia whainga whaavai ma tūla whono. O le whaao ngā ina o tupe ale maro. Paulea, boa le sauno mai. Le ona NGO ia whono whaavai. Pule lātou, ai awa lātou ai. I le fuafuanga le ale maro. I le tufa o se lauding sfut. Man whaadar. Ia, o lea, la tu lava no te tai o malo, pe au te lor vai ngale sa sa no te tai o malo, le foto e sa no. Ia, tu lava no lo fiong o pamia. Tai o te lo o mana batu le famanu manga ile aunga. Na laina pasi er kapeneta. Le tufa ina tu el tato back to school. O ai nga umalava fa tu la fono no wia. Ele se ai nga na fa malosi na fai. Na fono le kapeneta. Ina wafio mai Minisita mana msanga luenga mail tu alalo o mele tau fai. O ia inga fo ia tu ngalu ia le sui fa pele i mali lie ia i fono fa vai. Na file consultation. Ele i fa pele i faisa fa tel non. Fatara na umalava lima sutasi tu malo o lalo tau si siril mele la fai. Saule Tali, Talia. Ele la se me fa pe o tau. Ele i mali lie fono fa vai. In tau pule na fa menino au fiona funcionai na mali lie ina uas tasi mo le fina ngalor kabinet etalia le fautuanga le Minisita o le a file tato grant le if so animal back to school le na fai ai o manatu ina menino langa le fa fonga mele tu o mal fa fonga me finga fa a fono fa vai ele ai se me so na faia ele malo se ia bananga o sol pule le o sol pule. O isi fai a whainga wha vai fau e tau sau noa tuen Minisita te loe o iela na sau noa. O whainga wha vai e pui ai le malo i ana tupe whaat. Finance Management Act. Lea la tātou tiro le temini nei. Ai sea, po le ngala lea tupu mai. O matano loi tu malo. Ua le tau sia whainga wha vai. Le sa batu. Nefta ta suia tu nei lalo le attorney general e iai le avanoe le malo e a apailo na lima i tupe ta office ona ia wa iai le faalu fa le tau le wadia i mai e male mele vale na tupe le alo se tala ato se lauli masfuru tu lo wal fa fonga mai le tunu e iai tangata na fa maoni e iai tangata na faitong fiti ato la nei le ma fa o tala fa tolu tupe o le ala lena, o le tu le vanoa i mtanga luenga o tinam Tama'itai. Ma le mtanga luenga o tupe, e oe matua sa iri. Po ai tangata nei o fai mele. E leo le fina ngalo le nor tatou malo, e o mai e fai le awala se le talafa, lua pe talafa tolu tupe. Leo sa no le Minisita, na fai le system. E iai fono fa vai, e le i follow le system. Lena la ina sao le mele na, o le taifa lua taifa tolu. A leo te va iri lau maua mai, lau wala fo ai fono va vai. E o lātou e toi au, mai tupe i tonu ia i lātou ia na le wha maoni. E la talango tupe, pe o sia au, fe wha mamla matu na i nei manino malama le mele e atunga lu isui. Malo whaftai, ia i manino o lewa, te langona e au ia o fo ia te atu, ua mtuai o manino a tol wha mamanga le malo. E o lai tupu le teimi nei lo fo i tu malo le toi, o atu le matanga ruenga toi sa ili ma follow up le leifa a maumanga ina ia mautino e sa o tangata lana tala ia tu. Ia manisi o le eiso le ngātu la fondo. Iau nei lo lo manatu, ia o manino le leile vaenga on wha mamalama e le taitai o le malo. Ia e feso o tai fo i wha anifo ma le wha malamanga
ale Minisita o tupe. O le mele, tu mai le, atu le vano lau fionga le Minisita, e whasolo ai lau whasanga. Fionga whawhatalai. Sa vano lau fionga whamolmoli. Ia. Ia, ono lewa, whase esele. Ia, la atu le vano langa lena e sao no le whamau lalo le whawhatalai. Ia, sao no. Whawhatai lau fionga. Lewa, se esele sao noanga le fionga le Minisita ile. Tanga le wenga whainu mea whamauina. Sa o fia le talsanga nei tu malo ia suia malo e mato pitonu ia o palisi ma lalo vaya e moni au lewa ua whamautu pitonu e iwa le mato i tu malo ia se mato pitonu le o palisi lau fiong ia talo atuai ia suia le malo wa o fafonga ia le tato malo i tu malo manu ia aua mautu fo lato fainga no le si mato pito no le palisi fa mo le lo fion mo fa lo alo sa no sui ia la tu le vano le Minisita fa word for sala ia faftai tonu o tau ni vale Minisita le tele fa u la vea lo tu ina mai ia le tom faila va tu si la ia la o fion le mo fa ia ia ta ia la ma e papui ai le faingol tarsang e le pele fa o mai pele tu sil tanga venga ona fa tino ile o ta yala masani ya ai na foto ila o fionga mal malu fo yo le nu po le ase tai mi o tu il tanga venga ona lo ia umata yala fa tino ile tu langa mal fa lo ya oni si fo va nga tonu so sonia tu pen Tali le fionga le palmia ya sa ta pena fo le finance agreement ale saini le finance agreement una ele o maniele e fono fai e agreement o mea lo amatuele le fainga malo ma le finance agreement foi na fai no moli ai e o lo fanga ina se lenia ma tele o alo lava esa NGO pe ano fai atu NGO alo ia lava mea lo papu pui e le mtanga ven e le fainga malo ia la to se len ma fa malo ia le foi sa ta o le infection ia fa malo atu o fa mawina lo fingal Pauale o Samoa e tolta lai vai vale tau le little pensini a o fiti e fata la fitu fa Samoa tala ia tatu alfa le tiso e lima tala tol tasi ia Samoa fiti e lima tala lima lua Samoa tala so e tangta tu fiti lo Samoa pe ona pauale me fi fa sa o lo so no ma fa lo e o tu ale ia o le tu lai mai fa le ia na u fa pas ia laufio e ai le tu fiti fa tau tala Samoa le pensingi fiki fa tau tala fiti asa vo fa pena mai ala ta mo fi ma fiti na sa no mai tol tala mon tu pu pensingi ai fa kala kiso e mai ese ho ia ko nga pensingi mo nga kiso fa tau wai kala fiki o la ko ngi ka fiki kala fiki e ko ngi ka fiki kala Samoa mal fa la fa stai fa wa sa no nga lo fiona Minisita ia ele fa inta fina Ante lo ese me o tamam la mai tulanga ne ale la u tau fai fa wa la u so nanga ya tawo foi si le fia la o fiona de fong fetalai su malo al parlamento e oni si foi fuanga o ngaluenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa malo fata uva fa malusia ai le fa vai o anga so tai o Samoa o tu ina tu a inga yo ngatonu o tatonga luenga male amana ia e tatau i tangata uma ona au wai le atina ino anga so tai o le a fa mausali ai le atina ino nu malala fanga fa tau tai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o ava no tutusa manga luenga fa tasi wa fa paanga e tu sai malvaia taula ai o taiala o le lumana i manui o Samoa e le luafe luono luafe luafitu se pa ia le luafe to luo to tas a fai tatou te ngalue fatasi ma fa mautu a inga i le onga tutonu o tatou ngaluenga o le tatou fausi ai se Samoa sanga le mu ma mausali lona manuia mo tangata nu uma mo nei mata ia so i fua mai manuia fono